Pozdrav svima, ja sam Davor, inače polovica Barbecue Hot Yard ekipe. Druga polovica ovdje blizu i Goran će nam malo pomagati kad će nešto zatrebati. Ono što danas radimo je prikazivanje jednog ovakvog velikog komada mesa. Dakle, ovdje se radi o junećem butu ili juneća noga, kako god želite. Znači, ideja je napraviti jedan serijal, 4 dijela, znači jednu juneću polovicu razdijeliti na 4 dijela. Ovdje počinjemo prvo sa nogom i prikazati koji mišići pripadaju kojoj skupini i kako je naziv nekom mišiću na hrvatskom, odnosno na engleskom, to jest kako možete tražiti određeni komad mesa u nekoj lokalnoj mesnici. Također ćemo i napraviti neku preporuku kako pripremati koji komad mesa. Ovdje kod buta nam je to možda i najmanje zanimljivo jer kao što znamo, što se više mišić kreće, to je meso tvrđe. Je bogatije okusom, ali je puno tvrđe i žilavije i ajmo reći više pogodnije za neka duga dinstanja i kuhanja nego za stejkove. Ali ipak u ovom komadu mesa vidjet ćemo imamo i nekoliko dobrih komada mesa, dobrih stejkova koje možemo i dimiti i pripremati, pa evo, krenimo na posao. Idemo redom. Prvo ćemo ovu jednu veliku kost koja nam dolazi sa ovog gornjeg dijela, završetka sirloin dijela. Kao što vidimo tu je znači ostatak kralježnice, odnosno koji ide kao prema repu, kao prema dole. Velika kost, prvo ćemo nju maknuti da uopće oslobodimo ono što je cijeli but. Znači nož za otkoštavanje, što više ići uz kost. Kad se oslobodi dio, onda ćemo staviti na rub stola tako da nam i gravitacija pomogne u micanju kosti. Ok, sad smo dobili to kost malo za juhu, a? To je jedna od najčudnijih kosti uopće kod junetine, znači potpuno specifičan oblik, zato je malo tako teže za očista, ali dobro, znači ovo sve što je ostalo meso, to ćemo naravno iskoristiti, to ćemo sve u burgere, jel? Ili karpačo možda čak, da je odleženo mogli bi. Teško ovak, mislim da bi bilo baš karpačo bi bilo više žvakača guma. Sad ćemo skinuli cijelu tu kost, ostalo mi znači ovaj ulazak od ove glavne kosti. I sad ćemo doći do druge strane gdje nas nalazi ta kost i maknut ćemo ovu koljenicu. Znači kod koljenice samo treba pogoditi gdje se ona otprilike nalazi. Evo. Znači juneća koljenica od koje možemo dobiti prve stejkove koje radimo, a to su ovi shank stejkovi, ili osso buco, kako su puno češće ime kod nas. Evo, znači tako bi u presjeku, bio osso buco, ovaj donji dio, odnosno gore višlje također, to je kad bi rezali tak stejkove, imali bi shank stejkove, odnosno. Kako se oni pripremaju? Pa znači, ajmo reći njih, ako pečemo na naglo, bilo koji način, znači ovak svježe, u maslacu ili bilo šta, bit će dosta tvrdi, Znači to je stvarno jako tvrdo meso, ali oni su jako dobri za neko kuhanje, recimo onako polupokriveno u tekućini sa puno povrća ili kak se zove, recimo možemo ih dimiti dosta dugo i naravno ako su dry ageni onda bi bili jako dobri stejkovi, Znači svježe, 0 bodova, ovak tipa na naglo i to? Ne, definitivno ne. Ok, sad kad smo došli, kad smo makli taj glavni dio, idemo odvojiti ta 4 glavna mišića. Počet ćemo micanjem najvećeg dijela, znači ovog gornjeg. Samo ćemo krenuti ga na unutarnju stranu. I krenut ćemo od tuda. Znači, točno idemo uz sami silver skin.
I gledamo kako se meso, jel, samo odvaja. Ovo je višak masnoće. Maknemo si da nam bude lakše vidjeti sve. Može će ići burgere. Naravno. Evo dakle, ovaj glavni dio, jel, kad smo makli koljenicu, odnosno gornju kost, glavni dio buta nam se sastoji zapravo od 4 glavna mišića, jel? Iako u mesnicama ćete sve to vidjeti kao juneći but, rijetko koji mesač će baš raditi razliku između toga, no mišići jesu različiti, znači ako ćete baš određeno jelo htjeti, treba ćete ipak pripaziti, ali to je opet vidi se da li želite više masnoće ili želite meso koje nema masnoće, tako da u principu i na sami pogled već ćete vidjeti koliko vam to odgovara. Mišići su spojeni, to jest odvaja ih silver skin, znači ona opna, jel, koja je vrlo teška za žvakati i zato je dobro da i po njoj mičemo mišiće. Da li se ona može tipa ikad u dimljenju omekšati to? Ne, tako, ona znači nemoguće je. Ne, ona će uvijek mislim ona se može skurit skroz i biti, ali uvijek će smetati, jel, mislim. Tako da treba da dimiš 20 sati i dalje se neće ništa desiti. Neće, čak prije bi da je baš zgrilamo, da idemo na vrlo visoku temperaturu. Da. I da je baš zapalimo skroz, ali opet bi onak smetalo bi ko neka kost, recimo onako sušena, krskavica neka, nije, jel. Dobro, znači tražimo dio gdje nam se odvaja mišić, malo ćemo ovako samo krenuti. Znači ovaj tu dio, jel? I tu ćemo krenuti razdvajati gornji mišić, koji kada krenemo dobivati, odnosno kad nađemo tu vezu, jel, ovaj silver skin, onda je onako zapravo dosta jednostavno i mogu reći čak da je gušt sve to čistiti. Lijepo lagano se odvaja, čak možda da jače povučem bi možda samo otišlo. Sve do glavne kosti. Evo, i to nam je prvi veći mišić, moguće čak i najveći, jel? Znači top round ili ono što kod nas zovemo šol, jel? Znači mišić koji kad se očisti zapravo je dosta pogleda, malo ćemo samo još iza se vidi, nećemo sad puno, za recimo neka onako tanke odreske, jel, šnicle, za možda pohanje. Kod teletine bi to bilo jako dobro za recimo zagrebački, bečki i tako, jel? Odnosno kod junetine možda za neku pašticadu. Evo, znači može se fino očistiti od svih ovih silver skinova i važnih masnoća, vanjskih masnoća, odnosno vezenih tkiva. Kad smo makli top round, idemo maknuti glavnu kost, nakon koje će nam se otvoriti svi ostali mišići. Uspjeli smo maknuti glavnu kost. Jel? Znači, inače ta glavna kost jako dobra za koštanu srž, jel? Znači, maknete ove rubove, mislim nećemo s time zafrkavati, ali znači ako otpilimo, jel, znači na rubovima i onda lijepo popreko imate najbolji dio koštane srži goveda, jel, jako dobro onako za ispeći na roštilju, dodati neki aromatizirani masas, na primjer, i tako. I sad smo otvorili zapravo do ostalih mišića, pa idemo redom. Prvo ćemo maknuti ovaj dio koji možete prepoznati, jel, već vjerojatno jedan od možda najcijenjenijih dijelova buta. Evo, znači eye of the round, jel, ili lažni biftek, kad je bio kod nas. Znači također kad se skroz lijepo očisti od svih ovih dijelova, onda ćete doći do onoga što zapravo nalazite u mesnicama. Znači lažni biftek koji, ono što recimo nije dosta popularan koliko bi trebao biti, jel, u našim domaćinstvima, iz razloga što ako se klasično peče, onda bude izrazito tvrd jer ima vrlo mali udio masnoće, tako da bi ga svakako trebalo ili peći onako na naglo, ili ono što sam ja, evo, meni se pokazalo kao najbolje. Znači jedna varijanta ako hoćete na naglo,
ga peći, onda svako mekšati ananasom, može slobodno malo i deblje. Ananas sat vremena, nakon toga naglo na roštilj na tavu, bit ćete vrlo ugodno iznenađeni kako će ispasti. Evo kak se zove, nakon još malo čišćenja, brzo smo došli do sljedećeg komada. Znači sljedeći komad je knuckle ili sirloin tip, znači sam kraj sirloina koji je, znači donji dio leđa. Jedan jako dobar ovako komad koji se često isto može naći u mesnicama. Naše ime je Ruža, eto. Tako da, to je ono što tražite često za različita dugodinsana jela. Dosta masnoće ima, znači nije skroz, ipak ima to prošarano, jel nije kao top round, koji je puno tvrđi, tako da od njega bi se čak moglo izvući neki komadi mesa ovako tanji pa napraviti neke šnicle, ono čak i na roštilju i tako, iako naravno ako treba imamo puno bolje rješenje za tako nešto. Sljedeći veliki mišić koji ćemo odvojiti je ovaj sami kraj, heel, odnosno kod nas bi to bio orah. Dosta još silver skina bi mogli micati da dođemo do samog mesa, pa ja samo ovako isto na brzinu malo da ga otvorimo. Dolazimo prema samom kraju, znači ovaj najdonji dio, zvan bottom round, koji je sav pun različitih masnoća, unutra silver skina, znači kao puno manjih mišića, i zbog toga je recimo dobar za ovako dugo pečenje u rolu, recimo onako sa nekim povrćem, da se tu masnoću ipak pusti, a jedan od najbogatijih goveđih dijelova koji su puni kolagenom, i kod pretvaranja kolagena u onaj gelatin meso će biti jako onako slatkasto, ljepljivo, i zato je jedan komad koji se jako dobro može iskoristiti, znači za dugo pečenje, čak i divljenje recimo bilo bi dobro da probati. Što se tiče hrvatskog naziva ovdje, tu sam naišao na različite izvore, jel? Znači u nekima se spominje da je ovaj dio frikando, dok po nekim izvorima nije, jel? Tako da tu slobodno evo u komentarima ili kako već. Evo, nakon koliko nam je trebalo, jedno sat vremena, malo cijelu priču, naravno da to ide puno brže, ali ono što zapravo želim pokazati da kad dođete u mesnicu, kad vidite juneći but, da sve ovo tu spada pod juneći but, jel? To je ono što je, nažalost, kod nas ne radi se razlika između svih tih dijelova, a razlike postoje, jel? Pogotovo u načinu pripreme, odnosno preporuci za način pripreme. Pa evo još ćemo jedanput ponoviti o čemu se tu sve radi. Znači imamo top round, ovaj najgornji dio koji kod nas se naziva šol, dio koji je dosta čist, on je tvrd, ali dosta čisto silver skina kad se režu onako šnicli, jel, stekovi, tako da može dobro biti za neke odreske, na primjer i tako, jel, odnosno za neka duga dinstanja. Nakon što smo njega makli, otvorili smo cijeli dio, tu nam je bila glavna kost, koja je jako dobra za koštanu srž, znači kad maknemo zglobove, jel, sami centralni dio. Također s donje strane koljenica, izvrsna za onaj braising, nisam čak siguran kako se to zove na hrvatskom, ali znači ste sigurno o čemu pričam, znači kuhanje onako poloklopno, prvo možemo malo zapeći pa onda na pola staviti u tekućinu neki temeljac sa puno povrća i tako kuhati nekoliko sati, također nekom trenutku i okrenemo. Dio koji je također pun kolagena i zbog toga meso bude jako onako slatko, ljepljivo nakon tako dugog kuhanja kad se taj kolagen rastopi. Nakon što smo makli kost, došli smo do ostalih dijelova. Tu nam je ruža, vrlo slična dakle šolu, odnosno knuckle, koji je također jako dobar za šnicle, jel, za onako pečenje. Ovaj je dosta pun masnoće,
jel? Pa je zato možda i najkvalitetniji dio samog junećeg buta. Zatim Eye of the Round, ili kod nas je to lažni biftek, koji zbog svojeg izostanka masnoće, a također mišić koji dosta radi, postane brzo tvrd, pa ga mnogi izbjegavaju za neko pečenje, ali bez obzira na to, ako se reže tanko, ako se dobro izmarinira, preporučio sam ananas, na primjer da se proba s njime koji će ga jako dobro omekaniti i daće mu gotovo pa onaj dry age okus, odnosno strukturu. Može se jako dobro iskoristiti za pečenje. Također dobili smo onda bottom sirloin, jel? I ovdje imamo heel, odnosno orah, jel, od svoja dva dijela. Evo ga, znači većina ono što dolazi u mesicama kao but su, dakle, šol, ruža i orah. Lažni biftek ćete često imati izdvojeno, naravno koljenice, jel, također izdvojena, a ostali dijelovi često završe mljeveni za, recimo, burger ili nešto, jer imaju ipak dobar udio masnoće, a teško ih ovako pripremiti da na kraju ispadnu zadovoljavajući, jel? Evo ga, to je to od ovog prvog presjeka, znači riješili smo juneći but, sljedeći put idemo malo prema naprijed, jel? Vidjet ćemo, to će vjerojatno biti donji dio leđa, odnosno onaj glavni sirloin dio goveda uz samu potrbušinu. Pozdrav, vidimo se!